bibia akaba gano wahala jumade na nanso muniaba ekesika pa mede abesomo mamunim so bomofo ene nam ewo apaso na ensem aba beto apono so ya ba betwene sere ene abasa semwamunim ense bi wo hono ma ho wunim sa akwakoda di ne nya chese enkoda di kura eyo afi kwampo na ekenya ne ho afi ena na chese sori ma ne muso ye nim se ye nia be ma Kennedy osei wone ne ho kafo Tracy wo ma ware yi na ye nim se ensem de ya kan awie ya kan ama chese ye diye atu eye na se na ensem no enya konkoda yo enkrofo broken heart ache wo mo na still na wo mo edasu esu ama chese Kennedy wa hankrofo ye power te enkrofo akoma wo bupu nkrofo akoma egum ama chese ebinum da wo mo entimi and Kennedy has broken in so many slay queens hearts we and sema aba beto apono so ne yenim say yes slay queens yi some nim say brantin na worry yi chese we hu slay queen bia wo no ye moyisha mo aja for realm mo afia snega mo wo mo keka mu wo betimi abo bebrede akwa pimpolo afia wo dro chese ye hu sankrofo we wase se aware no a wo mo ware ye no broken heart tinti no mama mepiem o broken heart ena na achi wo mo anu ntino wo mantimi ama mepiem wo onanom ama chese slay queen bia babonten esu wo bobna wo chega joni na ene se Kennedy ama na koma abu ato ne yem na koma chese wo nya broken heart na ne nsem odi betu dwa no eni abusuafo mo maye mura ensem no emu abaya ne baya wo se Kwame Despite enti wode kinim se de wo badwuma de wo ya de wo ho eba ne UTV pa de se de mutimi bode wuma wiase afa na nyina wo bia tibie no sanka bibi ni anka tempa wo bia ebete na eba ne sen na wo babema ware a wantimi amfa ma meto abonten amodon komi wo so ama slay queens yansalai ama yantimi ama me showcase ye ho because wo hu no wo se womo brand womo womo bekwa ye hip enlargement o makoye breast enlargement o makoye womo bekwa ko fa surgery mu se kan anu ama chese womo body ni ye hu se yes figure na ba out shape nu ginagina so ni nyina o ma ye nansa despite pa wo ba Kennedy ba be ware na ni nyina wo ntimi amfa ama bonten se wo ye da wo badwumai na wo ntimi ama ma bodawro amfa ho ama ye ansalan ambodompem bochi ama meguwo puna no ama ya mbe showcase ye ho ama bayi entrusu ye mu bi na eye Tracy pa na wo ma wo bayi kokofa no de na nya cheso ma di despite ho ya wo ma du o se Kwame Despite ho ya enti wo mu esu wo mu bobna wo ho pa ye na nke nim se kan se we de ya na so timu se broken heart a chinkrofo binum ye papa na nka ye nim se ade we de nka bibia kwakoda di because aware na nya ba so awie na so so da bi womo je womo ho a enje womo ti ase a enye ye womo je tumu a enye ye entu womo baboti se we de clinic womo bekasa de afom broken heart no womo nya na so womo timi fa enhye womo entu womo di eye o se Kwame Despite ho ye pa se ne baba ma ebe ware no mantimi amfa no ama metu edwama womo am showcase womo body because eye ware enti na enhancement dodo a ekoso womo brabom nyina womo eye se de be on ba attract emema na so bedroom in benefits so obeware na watimi aka na hye ama akwakofa eye abaya slim pan we pan dia na so madi ne ho eye na Ghana fo binu ma che o ma jense aho Kennedy what is slave say yede what dem mo yede what dem mudi mani ma na what dem mudi na chi momra na momema se na ware ma no momra na dane se momema da deja emedia tese wo mayimu wonu mo no ware we cross up public life enye private life na wo pe mo so ko ba ware mo ya de se nka mudi ni be show mudi ni be tumu ho etenya de se wo pe na Kennedy ayese na Kennedy yire fa ha ade cha Kennedy yire fa ha anko ware ye mo amonhwe se de Tracy grandpa ni huni asem wo ware ye nkrofo timi ko ni nchi ekokko fa ni videos ne
kone ban kom sha ye hye de baye anka slave queen anka wo ware ya anka by this time wo ba krom na jeje nyina da abonten anka ono kura na ni ebewuo enti wan famo so wanya broken heart momfa entina mo fie ebinum se ayen ampa that's why tanya there because anka wo sanka wo pe obi a o wagidi ye nim no awo mamu ena ko de na mane ba no enam na ase keka wo da wo biase because of bo anti no hwe so akwa wo bia chese one sem fata bie de na ba na ga fo bi se munya sansa meka one sem fata sa baye wo si we ne hefa na atochima hefa na atochima ha nyankopon obo bia se de wo pe no ensatia wo ni nyina ebi wa ebi etia ebi yetentie chese ebi ekoko ebi etuntum enti ni nyina nyame abode bia fem se wa mama mefa wa kai hu se musuban ene mu ni yenti ena amam ye despite ba no wan ba mo side because mo ankasa no mo nse emfata mo nyam ye married material ai sa de be kanu mo nyam married material enunti ena wanye dem wan mama mefa wo mo ebusnafo we ene ensema yes liquins ni bi e de aba betu e just despite sa wo ye de wo badwuma no wanti nyamfa ne baba mana mama to platform so ambo hu de wo se wo be ware na wo matimi ama na kwakwa ware trace no wo madi no ho ya papa wo so wade ntre ene sen e won sem we mu wo betimi e de aba too much subscribe chef mo busiafo e wo Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter na emrepam no mu ni aba e kwesi kapa mejimedwa mekenkan e de amam dasane ye besane hia